Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i prije nego što uopšte počnemo sa videom, samo bih vas zamolio da odslušate sve do kraja. Potrudit ću se budem najkraći mogući, a neka u prethodnim videima da pričamo po pola sata. U ovom klipu ćemo da zatvorimo dramu jednom za svak. Drama između mene i bake prasta traje, ja ne znam, možda par nedelja, ali generalno to prepucavanje u javnosti traje već nekih 4 mjeseca. Smatram da je sve ovo otišlo predaleko i bukvalno mi se povraća više od svega ovoga, zašto ljudi budim se sa pitanjima za baku prasta, idem da spavam s pitanjima za baku prasta, odem u prodavnicu, pitaju me za baku prasta, odem u restoran, odem u galeriju, vozim se ulicom, postalo je onako baš nerealno i svi se miješaju i svašta nešto, tako da mislim da je vrijeme da stavimo tačku na ovo. Mislim da nema potrebe da pravimo retrospektivu kako se sve odvilo od početka do kraja, jer mislim da ste sad već dovoljno upućeni. Ja ne znam da li postoji ikakva druga tema u posljednjih par nedelja na TikToku osim našeg prepucavanja i naše drame, eventualno možda Lux Maxing kurs. Uglavnom, tokom ovih nedelju i po dana posljednjih, kada je sve bilo najkonstantnije, imao sam priliku i da razmislim malo više i da sagledam stvari ne samo iz moje perspektive i da budemo malo objektivni. I onda sam vraćao situaciju skroz od početka, jer neke Bogdanove stavove iskreno nisam mogao da razumijem u početku, a mislio sam da ih razumijem. Sad kad sam vidio onako obje strane, mislim da sam dobio širu sliku. Sad kad vidim onaj poziv što sam vam ispričao da on mene zvao da mi se kurčio na telefon, što nisam stvarno slagao, ali mislim da sam ga tad potpuno pogrešno protumačio. Ja sam zbog nekih drugih stvari u tim trenucima stvarno mislio da on mene ne gleda ako prijatelji, da sam hoće da li da me ponizi, da li da mi se prokurči, da li ovo, da li ono. Nisam okupirao da je čovjek stvarno ljut na mene i da me zvao ne da bi mi izmafijao, ali ja sam to tako shvatio, ali opet morate znati, imam 24 godine i moj ego nije mali, on je ozbiljan egocentrik, ali mogu iskreno kažem da sam i ja. Svakim uspjehom vaš ego raste još više, a kad imate neke uspjehe u mladim godinama, mnogo je teže kontrolisati to. Ja sam stvarno mislio da sam onako sa psihoterapijama, sa tim nekim radom na sebi uspio to da usavršim, ali sad kad vidim, nisam baš. A nemam problem da sve to priznam i sad ću potpuno iskreno da vam ispričam neke stvari. Uglavnom, ja sam tu nešto njemu neke stvari prije toga zamjerio i nisam ga pozvao da ga pitam, a realno imao sam slobodu. Bogdane, što si radio to ili šta si mislio kad si rekao to i tako neke stvari. Već sam ja onako skupljao u sebi i onda sam krenuo da ga disrespektujem i u javnosti i privatno, što je naravno evoluiralo sa njegovom ljutnjom i sa svim ovim što se dešava mjeseci. Ali sam srećan što se sve ovo desilo. Srećan sam iz dva razloga. Prvi razlog je, imao sam neke stvari iz prošlosti koje su isplivale u javnost sad, a prošlost nas uvijek u životu stigne. Nema toga koga nije stigla. Ja sam mislio da neće. Ne mogu da kažem da sam se bojao svoje prošlosti, ali pribojavao jesam. Da li sam isti Luka kao tad? Garantujem vam da nisam. Prvi razlog je ta prošlost. Drugo, mislim da je mnogo dobro da vam se 2-3 godine desi po jedno veliko sranje u životu, čisto da biste iskristalisali ljude oko sebe i vidjeli ko vam je pravi prijatelj. Od prvih početaka kad je Bogdan krenuo me proziva i mojih reakcija na to, ja sam stvarno tad u početku mislio da je on ubijeđen da su moji giveaway fake ili da hoće ljude da ubijedi, nisam kapirao da troluje. On je većinu tog vremena trolovao. Sad da li će on to vama reći ili neće, pretpostavljam da hoće. I on tako baci neki troll jer je ljut na mene iz ovih razloga od ranije. I ja gledam to ljudi i ja popizdim. I onda uzmem, krenem, njemu pišem poruke svakakve. Ti lažeš ovo, ti si pička, ti si onaka, vidjet ćeš ti za ovo od mene, ovako od mene, onako. Srešćemo se ja i ti. I onda sad ću da vam kažem iskreno kad sam se najviše palio. Kad uzmu live da mi psuje, ne znam, porodicu, djevojku, tako neke stvari. To mi je stvarno pravilo crvenu lampicu, ljudi, ne mogu da vam objasnim koliko. I tad sam pisao i grozote i svašta nešto. Direktno njemu. Evo, to može on da vam potvrdi. Direktno njemu. Ali sve u svemu smatram da je sve to bilo pogrešno. I želim da napravim prvi korak. Želim da zatvorim ovu dramu. 2 mjeseca nisam ušao u teretanu zbog ove drame. Znam da bi mi Marko Vukotić sad rekao to su samo izgovori, u teretanu se ide uvijek. I vjerovatno jesu izgovori, ali stvarno nisam mogao od stresa, svega, mozak mi je opterećen. Odem, brate, u firmu, imamo sastanak ljudi, ja svako 5 minuta uzimam telefon u ruke, provjeram šta se dešava. Znači, totalno sam postao odsutan iz života. Tako ću napravim prvi korak i za to svoje mafijanje, prijetnje i te glupe poruke ovim putem hoću se izvinim. Njemu, baki prasetu, nisam kriminalac, niti imam želju da budem, a da sam htio da budem ne bih se bavio YouTube-om i snimao klipove i snimao igrice dok sam bio mali. Samo sam mnogo srčan, ishitren, brz i nekad ne umijem da kontrolišem sebe. Ko to želi da osudi, široko mu polje. Ko pak želi da me razumije, hvala mu. Da li on svaku tu moju reakciju izazvao? Jeste, ali svakako baš ja koji pričam o radu na sebi i koji radim na sebi, ne bih smio da dozvolim sebi prvo takve misli, drugo takve poruke i treće takvu reakciju.
Ne mogu ja da budem perfektan za 24 godine i sve ovo što sam i do sad napravio je, zaista smatram, ogromno. Jer ja opet ljudi lelujam u ovom svijetu od početka, onako, ne sam, ali dosta na svoju odgovornost. Imam mnogo dobre ljude oko sebe i koji me stvarno dobro savjetuju, ali ja ih u 90% situacija ne slušam. Zašto? Zato što ja napravim jednu stvar, bude do jaja, moj ego malo poraste i mnogo teško mi je da čujem tuđe mišljenje. Smijem se zato što mi je sad sve ovo nekako i simpatično i gledam koliko je daleko moralo da ode, a vjerujte mi ljudi, stvarno je daleko otišlo. Evo, ovdje ću sad staviti da se listaju dok ja vama pričam screenshotovi ljudi koji su od mene dobili do sad da li auto, da li torbicu, da li telefon, da li neki novac. Uglavnom, od maja prošle godine poklonio sam sa ova 2 Golfa koja ću sad pokloniti, to će biti ukupno 9 automobila, ja ne znam, možda 40-ak iPhone-a, 5, 6, 7 Louis Vuitton torbica i novčanika i još neka druga torbica je bila i u broadcast svom kanalu, i to možete da provjerite da listate sve poruke svake pobjednike, sam napisao preko 35, ako ne i 40.000 dolara. Od početka, od kad sam to krenuo da radim, i ne samo tu, nego i još od 2023. godine kad sam poklonio prvog BMW-a, iskreno pribojavao sam se da će me stići taj jedan giveaway Panamin i te dokaze Bogdan nije nabavio od svojih ljudi. Taj dokaz je Bogdan dobio od čovjeka koji je sa mnom živio. Za tu situaciju su znali taj jedan moj bivši drug i još jedan momak iz Srbije kog sam vidio jednom u životu i imao sam komunikaciju s njim. I on je između ostalog možda čitao ovu dramu i započeo, ali nikad nikom nije rekao za to, pod broj 1. Pod broj 2, oni mislio da su moji giveaway fake, ovi sad što ih radim već 2 godine, imali smo ozbiljne razgovore, onako po 30, 40, 45 minuta, gdje sam mu sve pokazao i on je rekao, brate, odustajem od davanja informacija baki ikakvih, zato što si me uvjerio da su ti giveaway real, ali da znaš, kao, od mene je sve započelo, on je zapravo onaj u prvom videu koji je htio Igoru da ponudi, ne znam da li da proda informaciju ili samo da mu je da, ali mu je rekao kako će pobjednik biti, tačnije rekao je Aca njemu da će pobjednik biti iz Jagodine, a pobjednici iz Vranja. Ali hoću da zatvorim tu temu. Slušajte me ljudi, možete da pozovete bilo koga od dobitnika, vidite da li su dobili ili nisu. Ja vam kažem da jesu pod broj 1, a pod broj 2 stvarno mi je muka i povraća mi se više da se pravdam bilo kome. Ispričat ću vam samo od kad je meni počela konkretno frka za giveaway-eve i da sam tad udario kočnicu, mislim da se ništa od ovoga ne bi desilo. Tad sam krenuo malo da budem i labilan i onda sam iz tih nekih razloga i pisao ove poruke. Ide to sam mnogo široko, mogli bi tu sad dođe neki psiholog, vjerojatno bi mogao ovo da analizira mnogo detaljnije. Uglavnom, kad je bilo izvlačenje pobjednika za stan, prije nego što smo izvukli tog dečka iz Crne Gore, mi smo izvukli još 2 osobe prije toga. Prvi je bio neki dečko koji nije zapratio jedan profil i ja sam mu kao utišnu nagradu, jer mi ga bilo žao, ponudio putovanje i telefon, on je htio pare i ja sam mu na kraju uplatio 2000 eura. Tu čitavu situaciju imate na Mario Vreću YouTube kanalu, on je sve detaljno objasnio. A onda smo izvukli nekog dečka kojem je bio zaključan profil, ja rekao ne može zaključan profil, idemo dalje, i izvukli trećeg i to bude dečko iz Crne Gore, ovaj mensu. Da bi posle par dana ljudi meni stigla tužba od ovog dečka kojem je profil bio zaključan. I od tad je otprilike meni krenula glavobolja, stres za giveaway i sve, i tad sam trebao da udarim kočnicu, ne iz alavosti. Nije to ovo sve, sad ću opravim svaki mjesec giveaway, imaju pare tu uticaj. Dobra je zarada i mnogo mi je drago to da radim, ali sam ja pretvorio svoj kontent u giveaway. I onda, ja sam smatrao, ako pauziram 3-4 mjeseca sa giveawayem, nemam kontent. Konstantno mora nešto da se poklanja. Zato što sam sebi tih 1.000.000 pratilaca i onda sam samo htio daj, porastao 400.000 pratilaca za godinu dana. Ne mogu kažem mi je bilo malo, nije mi bilo malo, ali sam htio još. I onda je vrlo mala razlika ljudi između ambicije i alavosti i to se vrlo lako preklopi. Tako da sam vjerovatno tad trebao malo da udarim kočnicu i tipa sad da napravim prvi sljedeći giveaway. A ne posle stana da spuštim na Porschea. Ja sam na Porschea spuštio zato što nekako, kako je došla ta tužba, htio sam malo onako da spuštim loptu, a u stvari sam trebao ili da napravim pauzu ili da nastavim pun gas sa nekim još jačim autom. I šta se dešava? Pojavila se ta ekipa sa Kosova, odradili su me za tog Porschea, da nisam ni znao. Ono što sam u prošli video objavio razgovor sa Ćaletom od tog malog Strahinje, ja sam zvao tog Strahinju na telefon, nije mi se javio, onda sam snimao video za dramu i u tome me nazvao Ćale od malog. I ono kad je rekao pušti nešto nemoj, ako si prijatelj, to je mislio pušti neki dio iz razgovora u video, jer sam mu ja naglasio, to sam izrazao, ja sam mu naglasio da ću da objavim dio razgovora, zato što meni to sad znači. I onda on rekao pušti nešto nemoj. Inače ljudi, uzeo sam novi stan, ali mislim da vam to neću snimati. Ali meni je bilo sve to fascinantno, jer kad smo mi poklanjali tog Porschea, Jođer baš tad išao sa mnom, ja mu govorim, brate, odavno se neko ovako nije obradovao. I dolazi situacija ova za golfove i iskreno dolazi ova situacija iza Čodinog
Makana, ja sam malo namjenski više stvarno uvukao čodu u sve ovo, da sebe odbranim jer ću pokažem da nisam fejkovo giveaway. Ali mislim da me je uludilo neko odvelo ta želja za dokazivanjem, giveaway nije fake. Moram da naglasim da ja sa giveawayima neću stanuti. Možda ću napraviti neku pauzu s ovim giveawayima za zapraćivanje, ali sa giveawayima bez zapraćivanja, odnosno telefoni i tako te stvari neću. Trenutno poklanjam Rolex, ženski, ali mogu i muškarci da ga osvoje za svoje drage dame. Imate to na mom Instagram profilu. Nadam se da ću s ovim da stavim tačku na i. Volim vas Lux, iskreno se nadam da se nećemo više gledati ovim izdanjima drame i svađe i tako dalje. Hvala mojim prijateljima i svima koji su me zvali da pitaju kako sam, jer ovo nije lako. Kogod misli da su drame i javne svađe i onako dobijat poruke neke na Instagram i sve to, kogod misli da je to lako, vjerujte mi da nije, ali u neku ruku jeste zanimljivo, posebno za gledanje, jel te? Ali u svakom slučaju hvala svim prijateljima koji su me svakog dana zvali i hvala onima koji nisu. Ima i puno ljudi koji su se makli od mene čim je drama počela. Moram da dodam jednu stvar koju sam zaboravio, sad editujem video. Ne znam odakle je potekla priča da su moji sponzori dobijali botove u giveawayu, ali to uopšte nije istina. Nikad u životu nijednom sponzoru nisam uzeo botove. To pokazuje i to da imam neke koji su učestvovali u svih 9 giveawayeva. Vidio sam Acu koji je učestvovao 8 puta da je rekao da je od mene dobio botove. Ne znam onda koja je logika da učestvuješ 8 puta ako to nisi provalio nakon prvog, drugog ili trećeg. Ne znam da li mu je to neko rekao ili on to sam nešto uvidio. To se nije desilo i naravno da me većina sponzora odmah pozvala i rekla: Luka, imamo svoje profile, ne bi učestvovali kod tebe drugi ili treći ili četvrti put da nismo zadovoljni prvim. Time što neko učestvuje više puta pokazuje da je zadovoljan. Volim vas Lux i do nekog sljedećeg videa imate jedan veliki pozdrav za sve vas.